Satu, enam, tiga. 62. 62 kan? Iya, sama kok. Anu saya malu-malu nih. Banyak sekali orang sampai saya lupa aturannya, urutannya. Semangat, 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 semangat. Tunggu dulu nah, saya tarik nafas nih. Kita hitung dari 60 sampai 64 ya. Sip, sip, sip. Bagaimana kalau kita semua yang ada di sini berhitung bersama? Setuju. Mari teman-teman, kakak-kakak, bapak dan ibu, kita menghitung dari 60 sampai 64. 1, 2, 3. 60, 61, 62, 63, 64. Hore! Selamat ulang tahun SMGT. Saya senang sekali bisa hadir di sini merayakan ulang tahun SMGT. Saya juga senang dan bersyukur. Apa kabar semua? Apa kabar? Apa kabar semua? Nama saya Saya Ato. Kalau saya bilang salam anak 4, semua jawab SMGT bersyukur. Aihihi, bisa? Oke. Salam 64. SMGT bersyukur. Salam 64. SMGT bersyukur. Aihihi. Kita senang, kita bersyukur karena Tuhan Yesus besar bagi kita semua. Bersyukur karena kasih Tuhan besar bagi kita semua. Kali pengulangan pertama saya dan Lala yang nyanyikan. Pengulangan kedua saya dan semua tim 40. Pengulangan ketiga dan keempat kita nyanyikan semua. Nanti kita berdiri, kita nyanyikan lagu Bila Kita Sukacita. Do mi sol do sol. Mari kita berdiri semua. Jesus says, come follow me, 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 come follow me. Where Jesus leads, oh I will go. What Jesus says, oh I will do. Where Jesus leads, oh I will go. What Jesus says, oh I will do. Oh, here we go. Jesus says, come follow me, 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 come follow, come follow me. Jesus says, come follow me, 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 come follow me. Where Jesus leads, oh I
I will go what Jesus says. Oh, I will do where Jesus leads. Oh, I will go what Jesus says. Oh, I will do. Oh, here we go. Jesus says, come follow me. 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 Foto-foto. Nanti bilang begitu. Kalau kita lagi ibadah harus fokus, yaitu mengikuti susunan ibadahnya. Itu ibu guru ajarkan tuh di sekolah minggu. Wih, Yodi, saya ingat nih. Aduh, saya merasa berdosa. Lala, waktu foto sama teman-teman, sebenarnya saya malu-malu. Saya tahu. Pasti kau malu-malu karena rambutmu toh. Iya, sudah sering saya cerita toh, saya tidak pede karena rambutku torse, warna abu-abu, padahal yang lain hitam. Tato, bapakmu kan dari Belanda, mamamu orang Toraja. Jadi memang rambutmu begitu yang diberikan Tuhan, abu-abu. Jadi harus bersyukur. Menurutku toh bagus sekali tuh rambutmu. Bagus kah? Tapi Iya. saya merasa torse. Bagus sekali itu rambutmu. Unik, jarang ada yang seperti itu. Lihat ke pantat-pantat. Kami bersyukur kepada Tuhan dan kami puji namanya. Oe oe
dua, tiga, semua menitnya. Ya, terima kasih.